Evo, šetajući ovim lepim krajolikom Leskovca, nešto mi padoše na pamet stare razglednice. Kao biseri nezaborava, one mi bude sećanja i kao sve lepe uspomene krepe mi dušu i donose neki lahor što miriše na prošlost. A znate li, dragi gledaoci, poštovani publikume, da su stare razglednice najpouzdaniji svedoci minulih vremena? Koliko je zaista lepo kada vam se neko drag, prijatelj, rođak, suđena ili nesuđena ljubav jave iz daljine sa puta. Ljubomorno čuvam te stare razglednice, te lepe slike leskovačke, te đerdane istorijske i kulturne baštine Leskovca. Putovale su u Beograd, Kragujevac, Vrnjačku Banju, Novi Sad, Sarajevo, Zagreb, Skoplje. Javljale su se zabrinute majke svojoj deci koja su studirala po belom svetu. Slale su ih supruge svojim muževima na vojnoj službi, lepe udavače svojim kavaljerima. Roditelji mlađanim vojnicima, viđeniji Leskovčani, čestitali su svojim prijateljima slave, praznike, blagdane. Evo, baš mi je milo što mogu sa vama da podelim ove lepe slike leskovačke. Decenije su prohujale i 20. vek je otišao u nepovrat. A stare, dobre fotografije neće odneti ni jedan vihor. Lepe slike leskovačke. Evo crkve Svetog Ilije na Hisaru, pa onda stara crkva Odžaklija. Tu je i stara fabrika sapuna Vlajčić i sinovi, Šop Đokićeva kuća, spomenik braniocu Leskovca, široka čaršija i još, i još, i još. A kako su nastajale prve leskovačke razglednice, te lepe slike leskovačke u vreme kada nije bilo mobilnih telefona, kompjutera, društvenih mreža, govori izuzetan umetnik, zaljubljenik u objektiv fotoaparata, poznati Leskovčanin u svetu fotografije, Dragan Milovanović. U stvari, prva datirana fotografija koja se po profesoru Debeljkoviću navodi u knjizi Istorija fotografiju Srba je snimljena 1877. godine, dan oslobođenja Leskovca od Turaka. Prva ta fotografija nastala od strane ruskog fotografa Černikova. Prvi fotobeležnik grada Leskovca i okolini bio Frano Feldhammer. Frano Feldhammer je svi su verovali da je Nemac. Ja sam u nekakvim svojim zadnjim istraživanjima ustanovio da je on Hrvat i da je došao iz Mostara. Leskovac je uvijek bio darovit fotografima i danas, i mladim, i starijim, i srednje generacije. I uvijek je postigao velike uspehe. Međutim, malo ljudi znaju za Vojislava Marinkovića, rođenog u Leskovcu, sin Žike Struje, tadašnjeg predsjednika Okružnog suda u Kraljevine Jugoslavije u Leskovcu. Rođen je 1926. godine. Putevi su ga odvojili do doktorata Ekonomskog fakulteta u Beču, pa posle doktorata Ekonomskog fakulteta u Minhenu.
nikad se nije bavio profesionalnom fotografijom, ali uvijek se bavio umetničkom fotografijom. On je osnivač fotokluba Beograd, jednog od najstarijih klubova u Kraljevini Jugoslavije. Tako da sva sećanja na autentični Leskovac iz tog vremena dolaze iz ruke, to je iz kamere Vojislava Marinkovića. Ja sam više zabeležio dokumenta na filmskoj traci nego na fotografskoj traci o Leskovcu. Do sada sam uradio 2 dokumentarne izložbe koje su bile bitne za Leskovac. Jedna izložba je Tito u Leskovcu. I druga izložba je bilo staro zanatstvo u Leskovcu. Tada sam prikupio more tih fotografija koje su, nažalost, i dalje po privatnim zbirkama razbacane. Autentičnost Leskovca beležiti je vrlo teško. Najčešće to stoji pravilo u fotografiji, da će bolje fotografije svake varoši, svakog grada napraviti neko ko je sa strane, nego onaj koji živi tu. Bogata je istorija Leskovca. Nije na odmet, dragi gledaoče, da se zna da je ovuda prolazio važan put koji je spajao Egejsko more sa Podunavljem. Prvi tragovi života datiraju još iz mlađeg kamenog doba, 2000 godina pre nove ere. U 4. veku oblast oko Leskovca pripaja se Vizantiji. Mnogo kasnije, u 12. veku, Leskovac, tada Dubočica, postaje deo Raške oblasti. Još kasnije, u 18. veku, tako kažu stari dokumenti, Leskovac je imao 3000 kuća i 15.000 duša. Bilo je ovde i pobuna i ratovanja i bura i nevolja. Od prvog pomena varoši do Nemanjine Dubočice, turskog pašaluka Prvog i Drugog svetskog rata, kada se grad pod Hisarom posle katastrofalnog bombardovanja 1944. godine podigao kao feniks iz pepela. Preživeli su Leskovac i Leskovčani i bombe milosrdnog anđela i poplave i nepogode. Sve su to otrpele i nadjačale mnoge generacije Leskovčana, dobrih domaćina, vrednih radnika, poznatih industrijalaca, znameniti ljudi ove varoši. Leskovac se širio, rastao, gradio. Evo i dalje se proteže na jednoj i na drugoj strani obale reke Veternice, kojom teče vreme puno sećanja i uspomena. Ovo je prva od 6 epizoda serijala Lepe slike leskovačke, Đerdani istorijske i kulturne baštine. Ovo je prvi od 6 bisera iz ogrlice pripovedanja o Leskovcu u reči i slici. A u ovom TV albumu podarit ćemo vam, poštovani gledaoci, zanimljiva pripovedanja o Sabornoj crkvi Leskovačkoj, poznatijoj kao pravoslavni hram Svete Trojice, zatim o crkvi Odžakliji, o muzeju tekstila, poznatoj Gajtanari u selu Strojkovcu, a vodit ćemo vas i do reke Vučjanke i njenih vodenica. Predstavit ćemo u reči i slici okrugli paviljon Leskovačkog sajma, takozvanu Šajkaču, svetski poznato arhitektonsko zdanje. Skoro 3 decenije grad je najveća trpeza roštilja na svetu. Vama će naše kamere preneti tu čaroliju i magiju roštilja, jer su leskovačka jela prava remek dela. Ovo je bio naš prvi susret. Naš serijal o lepim slikama leskovačkim nastavit ćemo u novim epizodama. Što bi rekli Leskovčani, ne se sikirajte, brgo će se čujemo i će se vidimo u novu epizodu. A do tad, popite si šićeri vodu i da ne zaboravimo, stavite džezvu sa skafu i uživajte s vaše domaćice. Ajde u zdravlje i na zdravlje!